le ke u hufanga mo he tala malo fonua mangahi tala whakatapu kutoa be o ku wha ngawe toa kmi hen ke ata mo e whainga maari e koe ni ke whakahoko atu mo polokalama koia ko e tufunga fonua alo au aia kuma o atu mau be I he wiki kutoa pe mo palofesa to ke ta SIOSIUA LAFITANI I he ahoni foku kuma kore ke mahufanga atu ai pehe ngahi whakatapu koia ke hau eiki ka ma atakilotu pe mo e kainga tonga ko tau pēku mo lava ke mo mamata mai ke tau polokalama I ahoni. Pe o atu pa mo no taitari reiki mo tolu. Ko tau pēku mo osi lava mai ki lotoni pe pehe whoke te mo tolu. Te mo toki mea mai ke tau polokalama I he taimi te mo whainga maari ai. O ku whiawhia ke taitari reiki mo tolu. Ke tau polokalama ko e tufunga fonua alo au ki he wikendi. I he pehe whoke ko loto ke taitari rei PALOFESA. Ai au kune me he maananga koe alo au. I Kenpela, taitari rei koe PALOFESA, ki he ahoni pe mo e polokalama o manaki ke ta whahoko koe ahoni he tufunga fonua alo au. Fefe hake ai family, fefe hake ngawe pe me he university alo au ki he wikendi. Malo bito e solo pe o kokore pe ke u whamalu atu I he talamalu e fonua lotu pe mo e ako. Ka ata ke hoko ate ta polokalama pe ko fia be e ma whainga maari e mau be ke whahoko e tau polokalama e VP o e namelo au ko e tu he taimini o ko lelei pe mo luciano mo e whamiri e tonga pe ko e ngā aue ai lo au o ku lelei pe ngā aue ai lo au I he tu ko ni pe tau whawhikai pe I he alu ke holo hifo ai whatamaki whakamāmanlahi ko ia tau whitaulaki mo COVID tahiwa mo e flu pa ku tau lotu pe mo au kai pe ke tau alu pe he atu ai pe o ki holo hifo pe ala ke ilawa e mamani o mapurei ka tau whaampe ke watu e hu mai ha whahinga mahaki whamamanlai behen whakairifia behen tonga. Au whawheka I pe tonga I ngāhi mo ui ne more I hoko mea koe ni kau tau whamalopa tau whawheka tau ke mao mo ui. Koe tu koe alo au koe te watu pe tonga ki whahoko pe ngahi ngā au e anga maheni pe mo e whaiate whotutu alo au ke whahoko ai hofi ai ho tau laiperi I tonga he tau fo'ou ko laiperi lelei au pitoeni e kau he laiperi lelei he tu a tonga lahi pe ato e quality lelei e laiperi whakaako pe mo I he tawhaaki o teolosia e kumauhanga atu eni e whakatou alu ai whakaike te mika mo teolosia he lo au o ka fie mau. Pea ko mea e taha ko mauhanga tuen ke whahoko e tau fuafua matai tohi ke whahoko I e hufi o e laiperi I tonga fuafua ki September poko akosi o e tau fuou pea e whahoko ai pea mo e whaak matai tohi ko fuafua whaak matai tohi tui te unga ia lo au ki nau tolu koe te nau osi ke tau fuou aia koe mea whakahistoria ea ke tu alo au talu e maulere mai te kai ke whahatu I te unga whak matai toi graduation uniform alo au kone tau fuafua hoko en ke whailonga e whataha pea moe laiperi fo ai alo au ai au kamana ki ke ufi. Ko ia pe tonga kai whaifoki atu. Paloa pito, e Professor ko tui ko taha eni ha ngahi mea o ku tau look forward ko toa ki ai tato te whito ki he ngahi pātolo aki ko ia e ako pe me mahu inga ko ia ke whamama kakai I he ako whai he university lo au pe o tuke kātonga koe o manake e whahoko he tau ka hau me hanga ki ai e toko lahi ko ngā ke lava whai hano mamatai mo whaha hau ki ai ko ngā ke lava whawhiawhia ki nau tolu tato I whiki nau tolu ko ia kunau lava I le rei e whinga ako kunau whai I university lo au ke tau ka hau e PALOFESA pa ko tuke taha ia ha mea whawhiawhia ia ongong whawhiawhia I ke kakai lava ke nau tato whit pa mo kakai ko kunau I tonga te nau lava o ata ke nau mamatai ai e polokalama ko ia kufotu tu e university lo au ki ai PALOFESA Io koe
Ko lo au e tonga mon lahe au bito o tānoa ko lo au ko ki university a ku kei pepe a to foto mai ki moini e tata ha pe no Hawaii ne to ki hu whakarere lo au e tā wha a pe a ku ka koe neonga ne CCI koe fofua university a bahao pepe online ka kato e me o tumotu Pasifiki lahe ngai online nia ka koe ngai online e pipiki ke ngai university tu whakaholo ange ko USP mo whewhua ko au kai kia no konga kere ona ke tu ai o ku hange ko ku tari ko ke fa e ke ai fa na wa ko e whinga huange o ku tu pehe vavalo a he langi kono kere o ku hange ko tari ko whakapuria ko po whe hono kere hono api ya fofoanga pe whakapuria ko hoku api ko langi he ku kai kia no whakangata pe ku pehe lo au ko kere lo au ku tu i langi ha whei tu ka ko e mea ko whe whao sa ke lo au ko whatongia mahu inga e tolu e lo au pe ku ofi pe i whakaukau a PALOFESA Futahelu ki whatongia tangata ako ko whatongia whaka ofisiare ia mo whatongia o ku ikai whaka ofisiare ko whatongia whaka ofisiare ko laiperi ko lere anga ai kos ko whaki matai tohi ko whakatotolo ta mamotu ko whatongia whakasosiare ia i he loto university ko whatongia ta e whakasosiare ko whatongia e lo au ki tua i he whonua mai society pe ko lo au ia i whakaukau a PALOFESA Futahelu o kui kai ke pehe ke maalunga ange ai officiare i unofficial role ki he lo au ai muia e whakaukau ko ia akuna mahu inga tataupe. Pea koe whatongia koe lo au i tō ngata lono whotu, koe whatongia whaka-officiare, whatongia unofficiare ki he kakai moi whonua. Pea koe whatongia e tōlu mauta anaki ki ai, ko hono wakai mo hono whamama uluta ngahi mea lelei i anga whonua. Ai ngahi mea oku lelei nai au mai i he civilise. Ai koe ngai whatongia mahu inga ia e tolu ko o lo au. Pe oku mama whae ka mau ko. Hei kai ke pehe ke tau nofo pe e tonga i he mea whakaako pe tau nofo pe ai o mahu inga nge ia i he whonua. I kai. Ko lo au mahu inga au pito ai officiare. Mahu inga au pito me whatongia ke whonua. Pea koe mea au ku ke whatongai o ku tau lea ma o pembo vahe a e tau whakaukau ki he whonua he kai ke tau nofo pe he university. Pea koe mea hono tolu ke lo au hono puke ngahi mea lelei ko tolonga mai o lau senturi o ku whaka ofa i e tau anga whawhonua. Kai whakafoke atu tonga maro. Mo lahi a pito, PALOFESA pakauti koe hange koe ko ke whakatala noa ki ai ke mahu inga pe mga hi kawenga ngā au e koe ak whai ki ai e pātola ki ngā au e koe university tolo au. Iane pehe PALOFESA ko tui koe tuunga ko kui ai i tonga he tainimi o ku kei lere pe whoke koe mahi nani ene tuu koe tau whiri whai aho tolu no ve mai tau whiri si koe ki tonga tapu wha tonga tapu ono mo fitu. Aia koe mahina koe ni o katopa ni koe wike e wha nai koe ia koe wike campaign pe ia mahalo o kutoe ke kau kantiteiti pia ka hiri koe ia koe aho tolu koe no ve maku whahoko ai whiri koe ia pe koe tui koe ne ose whiri koe ia koe ai e whakaukau koe po hai tukunga au gai whiri koe ia tene lama pe o ai pe ne liliu pe koe ne i tuunga koho tau wharearea i tonga hetai ni mi. E PALOFESA koe tuunga koho wakai ki he teu koe ni e whilisi i te ahari liu ho anga ho whakaukau ki ai, pe ku ke i tatau pe kau kantiteiti mehe ngahi wahe ngā i ho wakai ki ai. Ia koe whiri maari ni e tonga o ku maria o pito ai whiri si koe ni koe whika uroaki ka te au koe whetua tuai ai kau kantiteiti koe ni.
O ku fu fifisi au pito pe a fu vevela au pito te whatonga i ke nau fe auhi mo e nau fe tuai me he whakatau kaha e mo e hau ke whakaukau e whakapaati pe whakakulupu pe a koe ku whatonga i o ku mahino e kau whafofonga o e patoa pe a koe toi ngare wa kau whafonga tu tau ataina o ku ikai ke fu mahina mai ka te au koe ke nau hau pāte kau whafonga koe au nau hau tau kaha pe tonga ka pau tonga e mau aia koe tau pehepe koe foi firi koe ni koe foi fua firi a firi si neo koe firi si a tonga ke whewha uhi mo whetuatua i a patoa mo i kautau ataina. Ko ngahi whiri ki mo a whiri lalahi mo u whiri si ina mei koe patoa mo ha konga o ha whahinga hange umpeheu na o kau ki ha paati, pia mo i kautau ataina. Koe mea whika ua pe ko whatonga i e whainga i e te whiri koe ni. O whaafova pite ngahi tālanga i he tawhaake taha pa aku ia ngahi tālanga ia mahalo i kai ke ui e au koe tālanga e ui pe mahalo koe taulau he ku kehe taulau me he tālanga pa koe mea ia ko whaamu tonga ke whaiwhaiange koe a taimi o ku whakasisi atu e taulau he koe taulau o ku alu whakatahaya mo e whakamau lau pe aku pehe a tawhaake e taha e tau kempeini koe o ko whatonga e whau whai taulau mo e whakamau lau pe aku fu maulalo abito ia tonga ke tau keisio he kuonga koe ni mama e teknologia ke o mai e whainga maria koe pa tau kei whai mai e pātola ko mea pe whong na whai e hoi whawhine tapu mo ki nau tolu pe he koe taulau mo whamaulau koe mea e hoi whawhine e tonga kaku toi koe ange honi tonga he ku whewheka ange ai whamaulau mo e taulau e mātua tangata ia koe foi mafuria he historia maria o pito tika ki tau au sia hakuonga pe koe mea ku whaamau e ki ai ke asi mai tonga ai tālanga ma a he uhinga o ku te huai ki wharearea. Kai whakasisi atu e tau ofiofi ke aho luka na ke pehau whaifiri. Kai whakasisi atu e tau lau me whamau lau ka tau hau ke tālanga. He ko whakakaukau e tālanga ko tālanoa pe ai ngai foi uhinga whewheka mo mooni mo mālohi ke huai ki wharearea. Pete ke huai o whai i he taimi ka pai aha whainga maari. Koe mea whaos ko whialawe ke ai koe ai mahu inga ke tau wako ke tau whakasisi e tau loi e tonga i he kempeini. Koe mea ia ko whatongai ai nā te rea ke ha ke pa te rea ke he hifo. Koe si ane koe e tau loi he kempeini e tokoni re waia ke ngahi mo ni mea ki honolanga e whonua. Koe te mokalati koe a karisi mahalo nau o stara noa atu ki ai koe. Nei kai ke ngofua ke rea ke ha ke mo i fo he o mai ko whamau i he assembly a karisi. Uinga ane whamau i ai a sokorate si. Ko inga ko pehena rea ke he pe rea ke he pe ko whepake ne rea. Mo mea e tolu, na i kai ngofua ke whepaki ho rea mo mea e tolu i he tuu koia te mokalate a karisipa. Ko whialawe whaoskia. Koe ulo aki koe i kai ke ngofua ko tānoa ke te mokalate a karisi. Ke whepaki ho whakamalanga mo tau ataina e rea pea mo e tuku au mai ai ngahi lotu, mo ngahi otua o karisi. Ulaki, whika ua. I kai ke whepaki mo e tuku au mai ai anga whaafonua o karisi, ai koe na naui ko nauanga whaafonua. Pea koe whakaosi,
ke oa e fe paki mo e temo kālati mo no ngai tutuuni mo e lao, pea mo ui tau ataina, mo ui fai totonu ai fonua. Ko fai beha o mea o fe paki mo ia, ka ke loi he, ka ke tala noa he mo oni pa ke hao loi he, o mai ho fo i tā noa loi ke wha mau ia kiko. Ta ko whaampe tonga e tau ofiofi atu mo ako e tau kau kantiteiti, ke whakasisi, he kai ke si o se au pito e loi, i tau mea, he politiki, ka koe, whenga peke ki ai mo hange koe tala noa koe e mātua. Ki ai mo kofu ifo, ai, o e fuhu arera pehe ho loi, e koe pehe, na ke tala noa io i he, koe ahoni ho teu kempei niu koe tala noa i kai koe ki ho fui io, ai o koe mea koe he tua koe loi tae whaka esia, koe loi uarela. Ka kou kore whamore more ati e kau kantiteiti, koe anga pe e ku lafo atu, ka kou tala mono pe ke kau kantiteiti, ko toa pe e ku whetua tua i mai, koe mea koe e tonga whao si, ko manatu ia ke kohai e hu, o ki ai mea e ua he te mokalati, koe ulo aki i e whiri, ko e tau ave ai kakai tatau na nau os politiki pe, na nau os iloto. Pe koe kakai tatau na nau os ngā au he pure anga, pe na e kakai ai he politiki mo e pure na nau ngā e pure anga na nau whae ngā hilelei pa e kakai na nau whae ngā he mau mau. Kau te ere e foi mea whika ua he te mokalati, koe pehe. Tau whiri hakakai fo o, ko new blood, koe tango o whai ai haliliu i he whaunga o e kau kantiteite te mokalati, pia koe lea iau o mai, tau whiri ha new blood, hanga hi toto fo o. Pa ko hinga iau tau omi hakakai fo o, na te kai ke nau ngā pureanga, pe na te kai ke nau politiki, ke tau ki awe ki nau tolu e ku nau fo o, koe whanki tāpo o wene politiki ke nau o ke tau sio pe nau ke i mao ni roto pe i kai. Kai ke he tonga te whahavo ke at maro. Mo lahi a vito PALOFESA. Koe tukufunga ta ni mi o ku osiko ni koko e whiri ko ni osiko ni ko ngai hopo bribery. A te si o lewa ke whakaukau te ngai tau na whai ngai whiri ki mua PALOFESA. E lahi koko ai kau kantiteiti, ka ke nā whuuloko asina tolo he media. Mwhe mo i kina pena tolo he o tuhana umi aku tufa mo awe alo. Ai aku ila kau kantiteiti ia whonga ko te au pe whetu upe koko whae tufa mo e whake ngahi paanga mo e hafua. E toko lahe kakai ai tena at pena tolo maua ni kakai whiri mga hime pe. Ko kempeini ko ni whatonga ngai, ku lahi ngā ue aki e kau kantiteiti tai nimi ai social media, mga media ke whakaau ke kakai ho nau reo, kau ai manau toa tutoa, ko ngai whakataha e ngai wahenga, ko ngā whoki he koe ke te sio ki tau te whaka, holo kakai ke ngai whetu, ko mea ilo mawai hanau se ni, tipe mawai hanau ho ke kalapu, mga mea pehe, kuri fia whaka kantiteiti te whai mea koe na whaka ilo nau tolu. PALOFESA fefe ho wakai ke ta whaaki ko ia hiliang a difference o klava e he hopo ko na whakahoko o whakahoko ke teu campaign ke campaign ko nu whai ke whiri. Ni whamoi maho o tio. Katakitang. Ia, ko mea ia tonga na tatala noa ke ai he whai koe u whakailo pe a mai ki honola. Na e tatala noa e okuiai a ene kaunga lelei ke toe tokangang, pe mo toe aange ai kau kantiteiti, whakasisi ai mau lao. Pe koutui koe ola lelei ia ngai whakailo i he tawhaaki ko ia, koe whainga rewa ke nau nofo peo tokanga ki he mea koe o ku mei whai i ngai whanua te mokalati uesite, ki nau whai pe ai nau kempeini, ko ki nau tolu mo e kakai, koe nau whakamalanga, mo e nau tala noa uhinga. Koe tangata ko karisi ko tactors na ne pehe, koe mea o ku maho inga ke kau kantiteiti,
i demokalati ko me ala lahi e ua. Ko e nau uhinga mo e nau hanga whakamau i hawhainga mea i taime o kunau whaia e nau campaigni. Aia ko mea ia ko o ku hau ke e tau kau kantiteiti ko mea ko pehatu ai. Whakasisi e tau lau mo e whakamau lau kai ai e tālanga. Ko hinga he hange ko e lau ko a Texas. Nofo he uhinga, pake nofo ho o whakamau i ho uhinga i ho o campaigni. Ko mea ia o ku whemau e kau kantiteiti ke nau nofo toi ki whakau ko ia. Nofo i ho uhinga, pake nofo i ho whakamau i ho uhinga i ho campaigni, kai tuko e tau lau, pia mo whakamau lau, ka ke nofo i he tālanga. Pia koutui ko mea ko ia e malawa rewa ke ia e whakalakalaka ai campaigni kantiteiti ki mua. O whakataha ia tu mo mea ko ini koe ke tau toisio e tuwha tangaisuka mo ia o ke tuwha aiskirimi mo mea, ku kai ke toi fie ala hataha ke mea ko ia fubela pito e tau alu ko ini pia ku tau fia pe ko mea pe tau fie mau kau kantiteiti ke nau fola mai uhinga pe o mai e nau whakamau ke nau uhinga pe o mai e nau whakamau e nau judgment ke uhinga ho nau kau ngā kantiteiti pe kutotonu ke whakaai e mea ko ia i e tau hao nofo pe he mea ko ia ka whakasisi whakatau me suka ke tau nofo i e whenga ai kau kantiteiti ke lahi mo e nau tālanga i he media. A whakalakalaka ia ki he nau teu, pe whakalakalaka ki he anga ai wakai ai kau voters, mo e kakai o kuwhiri i a te nau tolu, pe aku whakalakalaka rewa ai tālanga whakatemokalati. Kei whawhi atu whawhi pe kuna o morea whakataha. Ai ngahi mea pehe ko ngahi mea au whakalakalaka lau he tangata koko i o koen hapamas. O koe mea ia ko whakalakalaka ai te mokalati i he whainga whakaukau pehe. Uloa ki ai ke mau ko ne tala noa ai a hapamas. Ai ke mau e tau taimu tau o mā tala noa. Ane ui ko e communicative rationality. Tau omo communicate tau tala noa. Ai ke mau e tau whotutu e tau setesimo e hama kalama mo nea. Tau o mai ai ke mahino o ku legitimate o tau omo tala noa lelei koe ke tau omo o whaiha u tala noa kovi i he tālanga whakatemo kālati koe mea taha o te tau o mai o te hau ko e te tālanga mo e tamake te hanga kaka i a hoto hoa tālanga koe tala noa ina hapamas pe koe whaka o si koe ne pehe pe ai e u mea kou tau tālanga ki ai ke ahano u values ke tau talk ta walk ta talk ke tau behave accordingly ke mea u tau tāno. Ka o te tau tāno a he pa koe tau urunga ngau fau he mui mea koe. Ke whe tau laki mo tau urunga ngā. Pe koe tau whakakaukau. Koe uhinga ko maho inga kau ka Texas. Ai ho uhinga. Pe ai mo ho whamau i ho uhinga. Ke na whanonga whakataha pe oua e whe paki e moe. Koe taim lahe te sia e malanga e kau kantiteiti. Koe uhinga au koe he. Koe o mai koe le whakamau ke uhinga o ku whamama o hange koe whamama o a kā mo tofua. Ka koe umea pe he e tonga ko whaamu ke whalesia ke taimi o ku te whito ke whanua ko Amerika. Koe taimi o whae kantiteiti kai whae e nau hau ke nau ngahi tau tipeiti. Pea koe koe toki a hau tau tipeiti o koe ke sai. Hange koe tau tipeiti koe i e whiri whaosi Palestini a nau tōru koe a Donald Trump mo Joe Biden e whakasino a Donald Trump. Ka koe umea koe a, ko ni kemi ko ai a sai, pe ako whakalakalaka rewa ai communicative rationality he tala noa a hapamas. Koe umea ko whaamu koe lo au ke hata mai me he tau tala noa te mukalati. Kai o te tau tala noa te mukalati he, ka tau whamau lau mo tau lau e ta whaaki koe. Koe ke ko ka mo to fua ko foi waha ko ke fetau laki e fa ke atu tonga malo professor ko fa o sibe bata foki ki heta konistutone i fofolo mai ta mawa me ai ko
atu mo ka u fa candidate ko ni ngai wa henga ka ni ko no mamata polokalama o te ai peke ke ilo ko o ku ko hai candidate ngai wa henga ko ni e ki i hua dai pe ngai hingoa ko ni wa e to la hi ngai ka candidate ko ni te ki fa no ngwa we office i he na o campaign ni ha pe asma ke ki mo ha ngai me hulu mai ke tau mamata ke me murin ka ko to tap fa Tota whāku ai a mateni tapu eruelu, o si i whare area tō taha koe ni, o si minista i he kabineti, o kui ai a kandidat whika ua vrem takau, a kuhange ni koe mea kona ki tala mai koe new plati ni, o ku na ua ki asi mai ki whare area, ko Isleri Pulu whika tolu, ai o ku o si whare area, o si i he kabineti, tō taha ko tō tai ulupano, new plati moia, et ka koka koe sekretari whakene o e pureanga. Kabineti. Ke talen malolo ni kabineti ai aku o fika nima. Ko tonga tapu ono o kuyai tahi fiswe kite fika ulaki ni platia sen tala no fifita o kau pe moia i he kau ni plati mai ki ai tika ke nau fale area fane fitu afe fika tolu tika ke fale area ia se peti waka meilalo fika fa tika ke fale area ko Tulsi Elaine Tei ko e hoa ni o post tei ai kon pare ni malolo ai fica nima so fo ka to ai to nima ko ni a to tapu ono pa ko to tapu fitu leva ko fica laki fletlik fa sia tige ke fale area ai Paulo a prevent kala tige ke fale area moia Cristina Saulala ko ho ai ni o e sengsta Saulala ai ko fica tolu ia tige ke fale area moia ko ni hi ni ko to ni PALOFESA ka quantitati o kuna o veipa ko ia ki he ki whare area, ka pau te ki mai peha o viu whaka o siki ai, pa ta whoki rewa ke ta konistu tone. Ia koe, o ku maarea o pito e tonga he ku koe tu whoki a tonga ia o ku mahu inga ai kakai i muri hange ko ki tau tolu koe ni. Koe. Pea o kia kau kandidati a hena hange ko tala noa pea kia te au pe. O ke wilo e au poka hae nau campaign ni maa nau campaign whakalongolongo pe i tonga koe ke tuku mai ke tau si inasia. Pea kai ke alu ke miti aku. O kwhia maa o koe ku whakarea ke kau kandidati koe ni. O te mou pehe o kui kai ke mau whiri. Pe kui kai ke tau whiri he ni pea ta oua e tuku pehe i o ai pe ho mo kandidati ho mo isa ho mo campaigni ho mo ngai poloka he ku mahu inga au bito a ki tau tolu i murini ko ngai winga ke ko ke ufie to i fela me ki ai ka ku tau whakaambi ke tau i lot ka nau tolu tonga ke ki aha ha whehoko taki a tau tolu mo nau tolu he koe nau iai, o koe ai ho tau whaamiri i e ngai poloka katoa koe na o ku nau campaigni ke nau whafofongai, o ku tau risirini, o ku tau tuku mo ui atu ke ngai poloka katoa koe na i e ngai whaunga ke. Pea o ku tau whie kau he lau, tau lau he kau, kau tau, koe ngā pēr ku kore, a koe ke ai mo tuku maha nau mea ke tau ilo kia ki nau tō, koe peke ilo ke ni i ena po koe ai nau mea ku whai. Ka pau nau i tonga mahalo e ke hea te ulawe ia e au i tonga. Koe mea ia e taha i tonga ko tokanga atu ki ai. Koe mea e taha ko tokanga ki ai, ko whielawe ki ai. Koe o ku mahino ai kau a mui me kau pou ia e patoa. Ia o ku asi marewa i he kau kantiteiti kona e patoa he poloka e tolu koe na o ku whaitaha lere e patoa he taimini. Koe ku talanoa pe he e tonga he ku osi mahina rewa ka pau ku nau whaitaha. Kake nau toi maa u paraparewa e nau mo vete koe ni he whiri na e koe fo i whihala ki laha ia e patoa he nau mo vete koe ia. Nau taha fusi e ne mui maia. Pana nau si orewa ki hono ola. Koe kulawe i koe foi toko tolu koe ni. Koe ki u whamau i whakapesinolo whakatau taha au nau tolu. Koe ku sio pia kuia, ke unofo pia au he i siu moe mea koe campaign.
Ko campaign ko e to tolu ko ni o ku mau I whatonga I whatatau ke nau campaign ko I whiri lai na to kosi. E nau whaita, ko ku poini ko nau whaita. Pea ko whatonga rewa ka mui e patoa I tonga mo muri o ku nau ngā unu ke nau whaita hai. Koe taimi ko whaita hai hapati mo nau ka mui. O koe rewa e tau amanaki ki whiri ai kau tama ko ia he koe ngai poloka koe ni o kusia e nau fui kakai pau ai tonga. Pea koe kai ko haku tala noa whakairi fia ko ka noa pea koe ke he angai whakakau o he angai whakapāti. He koe uhinga koe e nau kakai pau te nau whiri ki ai. Sai koe kau tau ataina koe kau he whiri. Koe mea rewaia anau tolu ke nau whai ai o mea ke nau lava ke nau fetu o tua I mo kau whafofonga ia koe ni kusia e nau fo I kakai pau anau tō te nau whiri nau tō wai pegu toko whiha o ku I kai ke mahu inga ia pa koe hae toko lahi koe mahu inga koe fo I kakai pau ia te nau whiri nau tō re kau tama koe ni pia koe challenge pa koe mea e whainga taa ke kau tama koe nau tawa taina fo I whiri koe ni he kua pau ke nau whakapapau I oku iai e nau fo I kakai e tonga ko hinga ke nau lava ke nau whihanga ngai he ka pau he ikai ke tonu e kau tau ata aina ko ni pa koe ngai blood na ngai new blood ai koe kakai lele ai ko ngai koe tama ko William Takau he tonga tapfa tama lele au pito ia me pui tu a me ko to apeo au ke family au ke nofo whakakola ma whanga koe whahinga koe ni o ku ilonga e nau ngā ue me nau tuku mo ui pe au ku whanau I mai e tama koe ni ka o pau hei kai ke ne lava e ia ke ne whakapapau e ne ngā ue o ku ne mau hane whika pau I he kempeini o hange koe tu koe a mateni o koe e whika pau koe a fui kau patoa ia tai hati o pau ke nau whiri nau tō nau vauti nau tō rea mateni tatau pe mo pala tatau pe mo whane ka koe mea rea maia ai toenga koe ai kau whafofo ngā ke nau sio ki ai ke nau hanga o fuhui koe mea koe ni koe tau aki tangata koe no pau ke nau fuhu e whika koe a kau tama patoa ke whakapapau he na iai pe u whika na ikai ke nau whiri he patoa he whiri ko osi ai koe na nau whiri koe ia moiaki ai koe fo I whika koe fo I whika koe a hange ko William Takau ko ene whikai ke malawa ke ne toe mau ai fo I whika lahi taha I he whiri ai kakai koe na I whiri a moiaki ka koe ai fo I palapare mai e tonga he ku vahe ko kautama ene toko whiha ulupano ko etika te nau vahe ai whika pea koe ke hange ko fo I whiri koe a moiaki mo miake tapau e fo I kautama na I whiri hange ka te au o ku toi whihi hange he ni he kunau me toko whia toko nima ko ka noa pe ke wahenga wha toko nima ki whainga ta e malawa I he fo I tuu ko ia te ade ai sio whaka e whiri koe ni e malawa ke mau e mateni ko uhinga ko e pau e kau voters o patoa ko e ne fo I whika pau ka pau hika ke mau e William Takau e fo I mea ko ia he kutoe vahe e tika ia mo ulupano ai ufko hange ka te au ku patoa mahala ulupano Io ku tau noa ia rewa ulupano ia ai he whiri a mateni he tena toi vahe e nau e kau patoa pe ka pau ko ulupano ko patoa ko mahu inga nei to ton ke ia no sea ke mateni I tala noa o e whiri pati ka ko ene to e whiri ko ai e vahe ia mo etika mo hai e toko taha ai ufika e fie mau ko yongo fo I candidate o ku asima lohi mai ka te au ko William mo mateni ko William mo mateni ai ko kuanga pe ku e ku ki liri fa analyze o pe he atu ka e toki alo pe te tato sio ki ai ka fa fo ki atu to ko te mahalo e PALOFESA ko me mo onia o ku kai ki to tonu ki hanga kau candidate o underestimate ka kai tonga ko I mori o ku na o mato na o mai ki tal no fa hua ko ni o
o na fa ko pehe o ta ma familia ko le mai ki anga ki se niti ki american ki anga ki se niti po e ka ko hai ku ke alo popo ke he fili pen ta mai e hingo kantite ti ku fehi a ko ma do e muri ai american oh alo be ko koren ke na atu ho se niti he ku nga he ke ma popo ma ki ai fe ma do ke mo fili ya e o ku lava e ka ngahi family tonga no fo muri o influence e fili a ngahi family tonga o mga tuunga he ngahi mea ke o ka wai ai ni tano fa wa ko kwatu ka totonu ke ilo I he ka quantity o de now underestimate ai ka kai tonga I muri te now lava po influence a bit ai all I feel tonga e po sai ia mo la a bito ia tonga o fie mau ia ke mahino au bito ki tonga oua e vahe I ki tautolu ia o ai mawahe ki tautolu ko ngahe ki tau no fomuri tuku au bite fo mea ea ko ia ko mamani ko ni ko mamani o whakaukau e globalization ko whakaukau ai lo au ko universalism universiare o tau tatau pe motonga ke feitu tau no fo ai o tau ngau e heni ke tau mo ui o tau ngau e heni o tau ngau e ke mo ui atonga pe aku fie maure wa ke to o foi pui ia ko ne ai o pe he tau ai pe tau tolu I tonga I tau mea tuku pe nau tolu ia ko ke nau no fo heni I kai tuku au pito e foi mea ia ko ia ai ko iwi koe mo ngau e mo tuku mo ui o tau fai o ku taime ni I o ku lahi ange ia I iwi mo tuku mo ui o ngau e tonga maa e tonga katoa I muringi I foi kolope fe mau ke tau fe mahino aki tānoa mahino o ku ngau e tonga maa lelei a tonga wha au ofa tau wha apa ko ki tau tolo tau ngau e maa lelei a tonga I muri pa tau tau ngau e maa lelei a tonga I tonga ko mea ko ia ku tau lea aki koe ko tau pehe ko tau talai hanga mai ko tau tānoa ke maa e tau mea oua ai e campaignia ko mea pe a tonga pe oua e fufu I ko mea ko kore ke kau candidate ko ni ma vahe mai ke sio mai ke tuku mo uia ai ka kai tonga I muri pa ko au ni na fa hai pa na ke o na ke pe ko inga ko tonga ko tau ai tu pe mo e ha mo e patoa o kai ke o hinga ia ai ke ko ke pe ko ke tu a tonga ia kai fai no ke yo na muri a tonga pa ko fa hinga mamahi I me aia I he uhinga ke pa kai ke tau nofo ke tau fa mau ia ta ka ko mea pe ka kore pa ku ka fa ampe a lo te ai taimi e tonga to mama mai e campaign ko pe mo u mea ke ko fie la ke kai tu ke ta to ta no a ke ia ta ke Toia, mo na pito PALOFESA ka ko kore ke ta foki mo ko tu mahalo ke unga ai konga ko ni ki campaign ta foki mo ke konstituto ne ai ku hange ko na ku fatano ke ki mo ki fofolo mai foki ni pe mo time na fola wai pe mo ngai na ki fa POLOKALAMA e ta mawa he me konstituto ne na ta ia I foki konstituto ne ilo I foki ta ka nga na ta osi tala no ta wai alo osika to konstituto ne ko ta foki mai ko ni ko nga ke I he konga ko ni ke whaiange ha o wakai ke ngahi kupu koe konstituto ne o ku iai ha fie mao. Ngahi kupu ia ke pehe ku sai pe I ho wakai a au. Na waha ngahi kupu ku ia ha fie mao viviri ai ke whaha ngā ue ki ai te ria na atoe ai whanua ki ha po uri lo hoko atu. Ka u te whafu atu ka koe PALOFESA ke hoko atu ai ko tui me he kupu whamui koe na tai ai I he ta POLOKALAMA whamui o asia heni I au heni ka kupu tahani mana tai ai ka te whafu ke atu ka koe. Mahaloa pito tonga I e ksebe koe no ko wonga tupe koe koe tu foki e tonga ange ko ho whare au ta foki mai eni ta tata noa ke ngai kupu ke tau hanga pe o poupou o mopuke mo ngai kupu te tapehe pe te pehe o kufie mau ke whai ha kapi pe ko hano liriu. Ta koe ta whanonga mai ko e ni
ni tato iriu tu o mai ko ni tonga te kai ke usio ka ngai kupu fe ma o viviri ke iriu i ngai kupu pe ko ni ko ta ostara no mai kia he koe kapi mo iriu whaka politikare ia tonga i he founga whakalao mo e founga whakaako mama ko mea pia ku lelei oku ikai ke kovi e mahaki ha whaunga lao mo whaunga konistu tone ka pau oku ikai ke kapi mori riu ki he alu ai taimi ai taiwa aia ko mea koe ko uhinga ki ai ko tau tala noa koe ki hano kapi pe mono pe ririu e konistu tone oku ikai ko hame a kovi ko mea oku lelei ki he mo ui lelei a konistu tone fema ke ai mo sio ko feitu ke ai o ki sanpepa ai mo o pehe tau me a fainga pe ka kono tu ko ni instituto ne o se ata te au te ke fa sio ke anga ai kupu mo anga ai fakau pe e alu lewa o alu lewa ia o mama ki ko ni instituto ne pe fa tu ta marka tau to ka ko me ma inga tonga ke tonu pe mo oni pe whakapoto e taimi tau tuhu iai ha mea ke whai ke konistuto ne ke uana ahoko ai ha mau lahi ke whonua. Pe a ko whatonga i whana e whai ai konvesio pe ko konferenisi ai patoana e whai pasirika. Ko whatonga i whana mea ko ia ko e tala noa ki ngahi mea ke mono wha politikare ke whonua. Pea kousia iwo ki kakai koe kakai ai koe kakai pena nau kau i ngahi komiti a demokrati mo e patoa ki mua. Aia ka kousia iwo koe ke uilo e au e kou i heni ki he anga extend po koe anga e whaalahi o iwi o kulupu koe ni he kousia iwo o kai toko lahi pea koe ai pefo i kakai ai toko si au pito o ku asimai ko kakai na nau tu mai pe liri fa politikare ka ku fie ma wa ni plat ke fa inga mea pe ha toto fo o ka kakai ko ni ko o soatu ke u mau na nau fai na to tu mai ke ke fai ai tala noa ki hano Sao Paulo mo ano mono e ko ni stuto ne fu fa mama e abiti ka te hau e kusio ki kakai pe o ka ke nau fie maria no fo a ko se unga mau na nau fai ana te o mai ke ai e fo i Sao Paulo po mono ke ko ni stuto ne o singata hona ata mai ona to ki me ko ia e tonga ko ta no mo oni o ngata ia me nau tala no pa ngata me na nau kawai bo mau na nau fai he ko hiri ka me ka nau to o mai to ta no mai ke tau sio ka nau to pe ko ke sio fa o ko ai ka kai lai fa ako o ko ke nau ka weni ko me ka politikare ka kai hati politiki pe a patoa ka na wata te na to ke fai ka ko ka ta ha o ke ta ni matonga e fai e fa mau angata e fri manako pelo tokovi ko foi o lui ka veinga ia o e kupu ta ni mai tau ko ni stuto ne pe o ku mamafa a vito ke te au e tonga ai foi whakare a koe ni ai ulu i ka veinga koe ni. He koe poini maho i ngā kune hanga o tala mai, koe whakamau pe koe kupu koe whakamau anga o kunau kei tangata pe o kumalawa. Neongo e mau popo ai lau ke ue whawhiri manako, pe o e whahaloto kovi. Koe ongo fo i lea koe ni tonga o fu mamafa abitu ka te au e kumakai i hono tohu i mai he kupu tahani mai koni stuto ne. He koe fo i lea koe whiri manako, koe fo i lea ia o ku i kai whakamolare ia. Pea o ku i kai hoa ia mo lao ia whaahinga maafiunga pe ai lao mo molare. Pea ku i kai ke hoa ia mo lotu, pea ku i kai ke hoa ia mo ako. Koe mea koe mama whaika te au. He koe ngahi kupu koe ni whakasosiare koe ni o kou lauat mo whapolitikare. Ka whai ai ha whiri manako,
pe ka pau he kai fai aha loto le lei kai faha loto kovi ko mau lahi te ne hanga whaatupu e tonga ko no uhinga ai ko no uhinga ai pa ko no o mai ko ne lau tau whakawhetai he kupu tānima o kune hanga whakamanatu mai ko ki tau tolu ko whahinga tangata ko whakamau malawa pe ke tō no e whakamau o ku malawa ke whiri manako o ku malawa ke loto kovi e whakamau aia koe mahu inga, aia koe ai o ngō kupu kehe, i e tala noa o e wahe aki mo wheta awhi ake ma whai separation of powers, aia koe wharearea, kabineti, whamauanga, pia pehe foki ki he fonua, ki he public, mo e media. Kawat ki ai mo e media, koe whai kupu i taha. Ka ku tau kau ki tau tolu ko ngā ke tau hanga wakai i mau pe neongo o ku iai a poto mo iro i e whamauanga. Aia kia te au e tonga, ku o sfeunga pe ai fo i tala noa koe ke usua tau kua hame a heni ke fie mau viviri ke ririu i e kupu tahanima. I he ku foi tala no pe he ulu ka venga he ka yo te alo au ke no lau mai he ko si hulu i pe ulu ka venga pa na ta o si te ta me to pe ta nga foi ulu ka venga ka tu ka pe ha kupu ko si o ke fa no lau i mai pa te ta alo lau i kai tu kwa tu tonga ke ka pa kwa ta na mai kai pa ta ho ke ta ma professor da hoko ke kup ta no o si mama le fe unga pe kup ta ni ma ko ni ku ke ta no ke ko kupu taha no tapu ke hu ki ha whare pe api o hataha ta e tomu a mau hatohi kumi koloa. Koe tohi mahu inga au pito e ni am isa koe toi kupu mahu inga au pito e ni kai taha no. E tonga kono wahe i heni ke oa whai teriha ai kau polisi pe ko kau ngā ue whakapure anga o te nau whai kataki o te nau whai teri ha o te nau whai teri ha kai o mau pe ki ha api pe koe kumi ha koloa pe koe ha whahinga uhinga ke nau o pe a moe tohi ku tomu a mau ha tohi whakangofua mea ai mei he whakamauanga aia koe kuputaha noi ka te au mau inga apitoia pe koe whamanato te pētonga. Taha nima, taha ono, koe ngahi konga mahu inga ia, iha whaahinga konistu tone whakatemo kālati te i mamani, pe konistu tone, pe pureanga whakatui whakakonistu tone. O kui kai ko hamea ai nia, isa kai ko hamea nina e tau whotu e tau whahau, pe koe ai misa peika, i kai, koe umea nina nau hiki tatau atu pe me konistu tone Amerika, ko Amerika, mo ngai kupula Britania. Amerika na eskonistu to nemo France, Aia ko me aia fa manato e mahu inga, ko ngai kupu mahu inga eni, pe ke tau ilo oku ikai ke lere ta eskonistu to ne monoa ia ai fonua ia e kwai. To lere noa ia mo ta eskonistu to ne ka ia ka ko fonua o ia no eskonistu to ne. Ne hulu ki tau tolu ta koe kupu taha no ia koe ke usio ke a viviri ai ia whainga me ai ke ni riu pe kapi ai kupu taha no e tonga Ko ti mahalo e professor mahino o pito ai whamatala ko ke o mai ai a koe kupu taha no ia ata alo mo ke kupu taha fitu ko kupu taha fitu tonga o ku mei fōringa tatawen mo kupu taha nima e whai e tu i ene pure ta e whiri manako pe malawa pe ke uto tāna ki ai mo ta e loto komi ka ui kai ke aia ki ai ka ku aia ke whamau anga e koe tu koe ai kupu taha nima aku pe e whai e whamau anga ta e whiri manako pe loto komi aia koe whai whakarea tatau pe uto tonu ke toi whai heni
E whai e tu I e ne pure ta e whiri mānako pe ta e loto ko. Ka koe uhinga, koe tamatu I pe au ku whiunga pe ta e whiri mānako ki ai. Ka oku malawa he ku kei tangata pe tu I ke loto ko. Oku malawa ke kei mau pe tu I e ngāhi loto, mo e ngāhi whakakaukau, oku I kai whakaako, oku I kai whakalotu, oku I kai whakamōlare, oku I kai whakalao. Pe koe whatongia mahu inga au pito, koe kupu mahu inga au pito, en ko ono whamanatu ki he tamatu I, ha whahinga tu I pe tapu mo ki nauto. He I kai te ke whiri mānako I he taimi o ku ke whai ai ho tūtūni. Pe au ku uhinga pe he eni e tonga. Ka te whanga lau I ato e kuputawitua mahu inga. Ke te au ke lau I ato. E whai e tu I e ne pure koe uhi ko hono kakai ko toa pe. E I kai whai koe mea ke koloa ia pe lele ia pe ai hatoko taha pe a whaamiri. E taha pe a whaahinga e taha ta e whiri mānako. Ka koe uhi ke lele momonu ia e kakai ko toa pe a hono pure anga. E tonga, koe ke whia mau ke whaha kapikapia mo haririu ke kupu koe ni. Ko mea kou whia mau he kupu koe ni ki he tu I. Ke oua e asi mai ha whaahinga tō onga ia te ia oku whihanga hangai mo i kupu koe ni. Se ke whoi mea nā kulau atu e tonga. O ke ngai tālanga e au pehe, koe tu I koe na I kai ke mui ke kupu tāwhitu. Koe tu I koe ni kai ke mui ke kupu tāwhitu. I ngai tālanga. Pa koe hae uhinga koe ia. He kunau tala mai ngai whakatātā, koe tu ia ku pehe mo pehe. O whepakia mo kupu tāwhitu. Hange pe koe kupu tāhanima, o ku omi ngai tālanga, o tala mai, koe whakamau iau. E whahinga unau kape ke whamau. Koe ngā koe nau pehe whiri mānako mo loto ko. Whamau e ne whia. Hopo e ne whia. Koe mo oni mo e loi, koe mea ia ke toksini. Ka kuia e kakai ko na oswai ngā hirea tae whiunga ke he tui, ki he tui ki mua mo e tui koe ni. Koe hinga koe ha. Koe ngā koe pehe whepake mo kupu taha whitua e ne tō ngā e tō. Aia koe ta polokalama. Oku I kai whie mau ke iriu e kupu taha whitu. Oku I kai whie mau hano kapi. Oku whie mau e tui kotoa peke ne a whia mo ne waka I le rei kupu taha whitu. Oku ne mui ki ai. Ka oku I kai mo oni ngā he mea au tuwa ki I he kakai. He koe ni oku whepake lahia mo kupu taha whitu. Ke ua asi mai whoi ata ko ia. Oku mahino ka ki tau tolo oku ia e ngāhi inasia o e tui. Whaka I koni sūtone, whaka I tupu whakaholo. Koe ke uhinga au ki ai. I he mea ke heke. I he kere, I he taitolo, I he hā. Koe mea koku hinga ke kupu koe ni ke oa I he funga ngāhi monu ia ko o simau he tui. Oa tene toi ngāwe aki pe e ia ke asi mai oku whiri mā nako ia ki hataha. Pe koe rewa to tonu ai tangata tonga ko toa pe ke ne whai atu hane langa atu, whai atu hane talanoa atu, whai atu hane whakaanga ke tui, koe ni o kui kai ke nofo koe kupu tāwhitu. Koe ha mea ku pehe ai ki a mea mo mea. Koe mea ia ku hoko Britania mea koe ia, ka ku whamanatu mahe lawa Britania ke tui, ke ua pehe. Whamanatu mahe tau koni stutone ke tui, ke ua pehe. Pea e malu le vai e tui, I ne mui ke kupu tāwhitu tonga. E fia ai e kakai, pe te nau ofa mo fia e tui. Ka pau kua hatu ne mau e kupu tāwhitu. Tui e longo a pe e lau e kau lau kovi kakai. Koe kakai au lau kovi tai uhinga pe ke tui, koe ke uhinga ke kakai pe. Ko uhinga ke kakai, o kunau lea atu ke tui, ko uhinga pe koe mau e kupu tāwhitu kai whafo ke tutonga. Palofesa ko tiu mahino o pito. Ai ka ngahi kupu katoa koni ko ke whamatala ki ai au ko ke pehe ku o ku wha of abida pe
ngai kupu ko ni ke tau fononga moia I hoko atu ko ni ko kore mo ke ta fra os ke kupu tahavalu nga ko ta taimi ke ta fra os ke foi kupu ko ia patato ki hoko atu le program hoko ko kupu tahavalu ko tuku hau totongi huhui ko uhi ko koloa kuo ave te ki lawa tu pe tonga katake o ku totonu ke amanaki e kakai ko toa pe e malu e pure anga e nau mo ui mo nau tau ataina mo e nau koloa. Pea koia o ku totonu foki ke tokoni mo tuku hau e kakai ko toa pe ki he pure anga o hange ko e lao. Pea kapau e fai hatau I e fonuani. Pea to o he pure anga ai koloa pe ha mei hata. E totongi e pure anga ke te ia o hange o ku totonu. Pea ka tutuuni he whare area, ke to me hata. Pea ni I o nau api, pe koe konga ho nau api, pe ko nau whare, koe mea ke ngaohi, a ngahi hala e pure anga, pe ngā aue e aonga ke pure anga, e totongi e pure anga, aia o ku totonu. Aia koe kupu mahu inga au pito e ni tonga I he tala noa ki he totonu ai whahinga e tangata. Aia koe mea mau inga he kupu koe ni, koe pau ke totongi, koe compensate, pe koe subsidize he pure anga, ka pau e hange koe whataata mau inga koe ni. Ku whaha tau, pe e to'o hanga hi konga I hokoloa, ko hinga ko hawhie mau e pure anga I he tau, pe koe haa whainga mea lala. Pe ku pau reo ke nau totongi whata, oa te nau hanga ave, tae whakawhetongi. O te nau whakawao, he koe awe tae whakawhetongi, awe tae te nau hanga o tuku hau I mai koe, pe totongi whakafoki mai koe, koe whakawao ia moe whakamalo. Whipaki ia moe tala noa John Locke, moe kautama Amerika ki e liberty, life, moe property, koe ngahi tamai mata ia o e te mokalati moe konistutone. Life, ko ho mo ui, liberty, ko ho tawataina, property ko koloa. Pe au ku hau ka doa ia ke kupu taha walu. Ko ho mo ui, ko ho koloa, mo ho tau ataina o e whapopula pureanga. Ke mo mao awe, ta e whai ha whawhitongi, pe ta e whai ha totongi mai. Aia pa kuai mai ngā he mea, ko hange ka pau e mao ha maka koloa mo ha lolo, mo ha I ho api. E awe pureanga, he koe koloa ia pureanga, tina watu lewa e api, whawhitongi atu mo ha whare, mo ha haki ke hiki ke ai, ka nau pure e nau tolu ai mea ko ia, ma wai lolo. Pa kou whakakaukau ha ken e tonga. Koe tala noa koe ke he tai a moni foki, hono anga, hono ngao hi mo mao he tai a moni. Ku toki hau pe tai a moni ki mani o ka pau e paha mo ngafi. He ku ngahi e tai moni ia I lalo fonua, I vela koe o lalo fonua, o lolo fonua piko. Aia koe ku whakaukau hake, koe ku whakaukau, pēr kuia tata anō ke mea koe ni, nā whai ko mao ha tai a moni he, I hunga tau ke rāna. Ka usai foki he kai ko ha fo I motu ia wata, koe motu pe pure anga, he kai ke toi whaha to tong whawhetongi ai, ka koe alo whakaukau ke tai moni he ku sio ke ano ngao he tai moni, o ngao he pei lolo fonua he vela, ka koe makakoloa, ka koe winga pea koe ka hoka makakoloa feitu, e unua ki koe pure anga ka ko pau ke atu ho totong, ka whakafoki atu e tonga, Koe. Mahalo apito, PALOFESA ko tui mahalo ku mahino le rei apito, ai kupu ko e ngahi kupu ko ne konistuto ne ko ta osi talanoa ki ai, hange ko e na ku whale ke ki mua ko ta toto foki mai fogeni o te le rei wha osi en ki mui, hi anga ko wakai ke konistuto ne, pe ko tui e matu aki fu maala ala apito mo mahuinga ke kau whanongo, ke nau ki noti pe ngahi konga ko ia ku ke komen ki ai ngahi kupu ko ni, e koe mahu inga apito ke whai ke whakatano. Ka te utuku atu ka te koe PALOFESA ka pau te aha mea te ke pehe ke whakaosea ke ta POLOKALAMA ki mo ke ta mawahe ahon, ta toki whoki mai hui ki ka hau. Mahalo apito tonga, koe
Kada koe ta wheriuru ako ne ko mistu tō neu mahu inga au pito kia te au. Koi. He kou wakai ke ngahi talanoa pe mo tālanga, mo taulau o whai i media whakasosiare, pāinga whakasosiare, pe koe pāinga whakawheohui, o ko whaamua ngem pe ke tau, ke whoki ngahi talanoa pe he ni, o hulu ake konistu tōne, o te tau o atu o mai konistu tōne, o ai o hulu ake e tau whie mau. E tau whie mau wha politika re, pe koe tau whie mau whakae ha. Ka tau hanga o ame e tau whie mau, o hulu ake konistu tōne, pe o kuiai ha mea pe he pe ikai. Ka paurewa o ku ikai ke aha mea pe he. Pa ute ke hau ko wahe mai i media mo media whasosiare, he ko uhinga o kai kia ha mea pehe. Ka ke alo kume mea ko o he konistu tōne o ke hau wahe mai. He ko kai ke tau ai pehe, tika lama pe ko mai hau whakau pe awi o kai ke he konistu tōne. Ka oku ikai ke iaha mea pehe, ko tānoa a koe ke whakau ofi e tau tala noa, i he mea ko oku hoko, pe ko mea ko oku he konistu tōne, e maua e mama ki ho tau ata mai. Ko tau mai ko tala noa he ngahi mea oku ikai ke i he konistu tōne, pe oku ikai ke aha mea pehe ko hanga peho sio. Oku tau tue po uri lo pe e kakai e mui ka te koe e tonga. Ko ikai koe ke ilo he kakai, o ko mea ko ke tānoa ke koe ke aha mea pehe, ko paute ke hanga e ko haka i ke maari e pa nau i fo i ai. Tēnā mui nā toka te koe. Pe e toi lahe ngai tau palapare mahe te he mui a te kakai ka koe, o ke tā noa kai fo i mea, koe ke ha fo i mea pehe, ka punau tui nā tuki a he pehe kakai. Tēnā tui pēnā tui ka fo i mea o maari e ke he nau ongo pe koa me nau tui whalo tu, pe koa me nau tui wha politikare. Ka koe mahu inga ea koe, e tā nofo koe konistu tōne, ke mahino oku iai e tau mea pehe. Ka tau o whakamau e tau mea mehi ai. Pakapau o hoa, pe sai, pakapau kai ke hoa, ke tuku mau taimi. Ka tau ai ha mea ko hoa. Kai ke tonga ko whamalo at ka ti mutol mo mea mai, mo mea ka toki tuki o ta e whetonga o whatu. Malo apito PALOFESA, pe ku whamalo lahia te lava e ta POLOKALAMA, TUFUNGA FONUA lo au ki ahon, o whaati ke te koe pe mengau e whahoko pe me he university o lo au, ta toki whilonga ki i POLOKALAMA koe wika hau. Malo. O whamalo atu ka te motolu e kainga, i he lava koe ia ki tau whiau mai, pe me POLOKALAMA koe ni, i he TUFUNGA FONUA lo au, ngā hi whamama koe ia ki whahoko e PALOFESA, to e tā SIOSIUA LAFITANI, ta whawhai e tuki motolu ki mo te mea mai pe, i he POLOKALAMA tatau, i he taimi tatau pe, o wika hau ai te ma whokio ngau e ake hoko koe ia e tahau aho ata, o e tusi te kotoa pe, i he taimi koe ia nusilani. Koe POLOKALAMA whaosi e whahoko atu i he ahau ni, koe POLOKALAMA koe whahoko atu i he hoko atu tolu. Ai a koe oskuatai ni me he ua, toi pe mini te whanima, pia whahoko atu rewa e POLOKALAMA koe ia, pia mo e kandidati o tonga tapu wha, ko sione e tala no fifita, e whai e whatala noa ki ai ki tonga eiki, whikau aki pia mo e ne campaign koe ia, ki whare area. Mo me ata toki whelongwaki i he POLOKALAMA koe ka hoko mai pa mo e kei whamalo pe ke tiki mo tolu ko toa pe ko mo tokoni mai no sponsor koe tau ngahi POLOKALAMA tatau te fito ki he ngahi POLOKALAMA koe ia o ku whai e whakatala noa ki ai o ku ata pe ke mo sponsor ha whahinga POLOKALAMA pe o ku ke loto ke tokoni whakapaanga mai ki ai tatau te fito ngahi taimi atu koe ni koe ngā ke lava o whahoko atu ai ngahi toko ni kape mi heni, taimi ta tau kei whamalo lahi pe ki e tau kau sponsor, ai a koe South Pacific Loans, ai a ke Stelek to Bow, pia mo South Pacific Loans i he noa valungi au, valu, hiva valu, ki hao fia mau no, te ke lava o tala noa, ki he kau taha ko ia, Stelek to Bow i he South Pacific Loans. Kai ke ngatai, ko tau kau taha vala ko ia i loto nuk alofa, ko e page fashions, o ku o whainga maari e ke ahia hake, mo ke wakai, e ngahi wala katoa pe, hanga tu ke tau mo pe au building, ko e whika telefoni ena, ko e wafitu,
tolu ni maono, pe koe valu ono, nima tolu ono, te ke lava o fetu taki. Moke mamatai e nau ngahi vala kotoa be, pe pau ke fia mau ke ota mai hao vala, o ke vala mari. Tō mui ke whanga whahu mai tā koia, o te unga mari, nā lava ke ota he whamiri, e tō taha ke unga ke whahoko ake ne polokalama mari, e ne mari, ka te whanga hulu atu ia i he polokalama ka hoko mai. Ka ku whawhi e te ki motolu, ka uke whia mau ke ota ha whahinga vala mari, puka vala ki ho whamiri, te ke lava whetu utaki ki he Page Fashion Store, i ua whitu tolu ni maono, walu ono, ni matolu ono. Pete ke hu peke nau Facebooka, search pe ai Page Fashion and Set, motonga, te ke lava o hu ai ke nau pesi, o mamata ke nau ngahi koloa wala ko ia. Ke ngatai ko e ke o atu pe moe atu aki koini o dau E Heaven Kitchen Seafood, te ke lava o mau ia he tua sila ko na fi taha F Pottage Road i o tahuhu, pe noa waua taha ua fitu, walu ono, hiva ono, paka whakao si ko dau live stream ko i Nusilani, umau mateu ke ma watu ki ha o whahinga kātoa anga pe, te ke lava o ko mari, ko graduation, ko reunion, ko habe whahinga mea, pe kulahi, pe kusisi te maulawa whaita ia, i hau whetu utaki mai ke puka, taimi, noa hiva, whataha walu ni ma whātoro noa, pe noa wadaha, wanoa nima, noa ono, noa fitu, te maulawa whahoko ia ma au, pe mi he vipon media live stream, whetu utaki mai peka te au, pe te maulawa o tokoni atu kia te koe, iho o whaita ko ia live stream. Mo mea ka tau tok whilongo aki, iha miniti e whani